Asinifusele khulu bekunene. Awusibika alhambo bekunene njoba besimenyule eAngola la khona besawungenela baholi labanye esikhatsini sakuSadc njoba bekunalomhlangano weSadc bekunene lesingasho ukuthi ube muhle kakhulu umsebenzi weSadc mengameli nahulumende nesive saseAngola basemukela kahle benda wonke amalungiselelo abamahle kakhulu umsebenzi wonke weSadc uhambe kahle waqala umsebenzi ke njengoba vele kuba nale opening session la kucalwa khona kwaba kuhle nakubekwa inkulumo njoba kuba nalabakhethiwe ukuthi batawubeka ku opening njoba kuba na chairman nabo secretary general nalaba menyiwe lababonala ukuthi ngilaba menyiwe ukuthi babe ngilabanye labataba ngama speakers kulomsebenzi awaba kuhle na kusabekwa njoba kubekwa na kwabonakala ukuthi kuba nemhlomelo ema awards labonala ukuthi njoba la kuSadc sekwakhiwa ema competition etinhlangothini letahlukahlukene le ngulabasha laba kumedia ngilaba bosomabhizinisi ngilaba lapha nalapha iSadc ke yakha ema competition la khona kuba nalo umcuzelano khona lokwasijabulisa nasisalalele saliva ligama leliqhamuka la kaNgwane lekwasijabulisa kakhulu njoba kwathiwa kunokwanda wakasimelane lole Everenberry ngeshiselweni la afunza khona kwabonala ukuthi wabhala essay lenhle kakhulu le yavele iSadc yabona ukuthi ke kulama students lebekakhethiwe ku region njoba bekukhethwa number 3 number 2 number 1 lo alakithi ke awavele wahlomishwa ukuthi utaba unumber 2 waba kuhle sangujabulela lokhu kuva ukuthi awunathi sihlabene esibakangwane nakubonala ukuthi lo munye umntwana walapha kaNgwane weMswati na kwenda umsebenzi lo njengalona abonakale asemncintiswaneni kusinayo ungenele labanye bantwana ku region baphume nembiko lemihle kakhulu lapha nje kwashiwo ukuthi number 2 bekuba nemali ke lehamba kusi ama companiesha kwabekwa lapha ukuthi uyawuthola $1,000 awusadumisa nako lokho samdumisa naye lo mntwana noma bekangekho ngoba bekudayelekile lokuthi nakwendiwa lama awards babe khona bathi thathele kepha ke kubonakele ukuthi ke this time kutawulandzelela le ndzaba yokusebenzisa ivirtual kuhambe yona leyo kuyabonala ukuthi COVID solo yasishiya netinto solo satifunza sesiyabona ukuthi itechnology singachubeka siyisebenza even post after COVID lokhu ke kuyajabulisa kakhulu naye lo mntwana siyamthumisela kakhulu emsebenzini nekuphakamisa live la kaNgwane ukuthi libonakale ukuthi nakufika kuma essays nathi sinalo likhono lelikhulu bekunene baba banyendi
lababonalako ukuthi bathola imihlomelo lapha nalapha. Kwafika ke esikhatsini la khona kumukeliswa ne-award lo one of the founders eSadc njoba bekuna President S'khatsi lo munye lathi eminyakeni lophelile ngoba eminyakeni lophelile bamenyethwa bonke lama founding fathers eSadc njoba nathi nje eminyakeni lophelile sayimukela egameni lenkosi Sobhuza. Lo nyaka ke iSadc ibone kukuhle nanayo ukuthi ke S'khatsi akahlonishwe nanaye ngesigaba lesiphelele anikedwe le mendlela le kumonarisha kakhulu lo emukele lapho kube nguyena lo bekangumengameli weButswana lo General Khama Ian Khama lo vele wamukelela yena lo mdzala lo nganga-S'khatsi bekunena. Kube kuhle kakhulu yonke lena imisebenzi iSadc ingenile emsebentini weSadc njoba bese kuyangenwa diyakhulunyiswa letindzaba nasekwengcile ema-opening sessions kubonale ukuthi ke sesiyangena siyateka ngoba lena kuyabukiswana njengoba nje lapha siyi-region siyisigodi sala ku-region sibuka inhlala kahle sibuka tekuphepha sibuke ukuthi isigodi siqhubeka kanjani ngoba kunyenti lokhanzalisa ukuthi dinsayela leti khona emaveni kuyakhanya ukuthi ke kude live lelingaba lodwana lelingabonakala ukuthi ke lingaphumelela lingakabambisani nalamanye emave njoba nje nale siqubulo lapha kuSadc lebesivele sibekiwe ukuthi isiqubulo salomhlangano wekubuka ukuthi iSadc ilungisa kanjani ukuthi kutemfundo nesikhuluma la ku-human capital ubonakala ukuthi ke njengoba sikhuluma ukuthi ku-trainwe bantu labatawukhona ku-manager imisebenzi letawukhicita lenje ngoba la kuSadc ukhanza ukuthi emave lamanyenti anemcebo lapha phansi noma kumbe siphike producer kakhulu lesingathi ngama raw material kube betele value addition kuloku lesikwendako yabona ke iSadc ukuthi cha asikukhuthateni lokhu ukuthi ke asibambisaneni kuleso sigaba leso sivele sibambisane mave dinyenti tintfo letikhona letibonala ukuthi tifuna tiqiniswe kufuna kuqiniswe ukuthi kwanziswe gezi la kuSadc region kwanziswe bonalise ukuthi tekulima tiyaqina tekuthengiselana tiyaqina kube ngona vele ama topics labonala ukuthi awu sigodi sithinsekile esigabeni sekuseni asibukisaneni ngoba sifuna kusibe ngileSadc lesitawuthi nalaba labadzala nabayakhako njoba bebayakha bona ukuthi babuke ukuthi le region iyawusita onke lamalunga alamave esigabeni sokutheni akubonakala ukuthi siyaqhubeka siyaphambili nako konke lokho ngilokuhleke nako lokho kuSadc kuye kusike nakutekwako ngoba yonke development ibukwe nesigabeni sokuthi kude kuphepha amavonga aphephileni kunekuthula njoba bebahle
bevane beSadc njengoba emalangeni lengcile nje eminyakeni lengcile bekukhanya ukuthi nala ke sibe bahle beva imibiko lebonala ukuthi imibiko lebonala ukuthi iphathamisile kuthulene bafisa kwathi ke beSadc esigabeni sekuthini siba kangwane ingabe sesikuphi ngoba kumnanzi kungasithi sodwa njoba baye babuke onke amave la ku region kubuka kude kuphepha nathi nje bafisile kwathi ukuthi sikuphi esigabeni sekuthi live lime kanjani awungababikela nje kulomnyaka lona kwathi nawusuka saba nemthandazo lo waba muhle kakhulu umthandazo la samemetela khona ukuthi hayi lona loyo akabeke phansi ikhali sibuke uthi lo konke lesinako singeMswati siyakusebenza kanjani singeMswati ngababikela ke ukuthi solo ngamemetela nakusuka umnyaka solo siyabona ukuthi cha eMswati valo kumemetela ukuthi njoba lesimemetelo lesi sasiphakanyiswe iAfrican Union ukuthi kufuneka kusilencwe the guns by 2063 kubekwa 2030 kubekwe ngale ngeminyaka sasho wathi sathi khumbuta singeMswati leso siqubulo lesasiphakanyiswe iAfrican Union lokuhle ukuthi ngilona loyo uvele wathi shaya ukuthi akavele ayilandzelele indzaba sababikela ke beSadc ukuthi cha umsebenzi kuthula siyakubona kuhle kuhamba kahle kangwane lokho sikhuluma nje nyalo sababikela uthi siselukhethweni neregistration ibe nglenhle kakhulu kabi ngoba nasikhulumela ukuthi ku-population ya 1.2 million laba eligible kuvota kusho ukuthi singathi kumbe balapha kubo just more than 500,000 ngoba uyikhanda ukuthi linyenti ngilaba labasha nasifa ke ngeregistration iyabonakala ukuthi suppose safika kwala kancane ukuthi sifike ku 600,000 nasubala ke ukuthi ke i-registration nasuyibisa ngema percentage ungayibeka ukuthi i-registration around yayingetulu ku 90% between 90 to 95% la singayibeka khona wabonakala ukuthi kuhle futhi eMswati lokusikhuluma onga asemsebenzini ukuthi kuyavotwa sasisabafundisa ke nangekuvota ngoba ukuthi kangwane nansi siyangena sivote sibatekelele system babongile kakhulu kuSadc nabo badumisa ukuthi siyanibongela bakangwane nge-homegrown system democracy lebonala ukuthi niyakhe ningeMswati siyanikhuthaza nokuthi sebentani la ukuthi ngakhona nibambisane niyakhe niqole qhubekani nibambisane emavila mahle ekubonakala ukuthi si-region siyakhana kwaba kuhle nabo ke basifisela nokuthi ke njoba sesibabikele ngelikhetho bayalifisela live la kangwane kanti kungasilo live la kangwane lelitawubamba likhetho lonyaka lodwana kunalamanye mave lafaka ekhathi boZimbabwe Madagascar iSouth Africa eminyakeni lotako neBotswana eminyakeni lotako le kuthi tena sekwenziwa necommunique
kwabonakala ukuthi alahalaliselwa onke lamave lawa labonala kwashiwo ukuthi cha siyanihalalisela ngelikhetho sifisa lukhetho luhambe kahle lihambe ngekuthula nangemoya lomuhle kwakhiwe bohulumende bavele bakhuthala ke nebeSADC ukuthi cha njengoba vele baye bathumele nema observers la yamelele iSADC ngoba kuye kuqhamuke ama observers aqhamuke ku-African Union aqhamuke ka-United Nations aqhamuke nasezikhothini ku-SADC kwabonakala ukuthi nabo batawuthumela ibandla lema observers lelitabe lilandzelela ukuthi umsebenzi kungasiko ukuthi ngilakisi kangwane la batawube bakhokha khona ema observer ngoba lama observer ayakiwo onke lamave lawa lesengiwabalile ikakhulu nakufika kuletindzaba telikhetho umoya ube muhle kakhulu umsebenzisi usebente kahle kakhulu weSADC kwabonakala ukuthi hayi i-region iyakha ibuka i-future ukuthi asimaintain ukuthi kune vision lesayi developer singema Africans ukuthi 2063 sifuna kubona iAfrica letaba seyinhle seyitonge letinkinga lesikhuluma ngazo taloku naloku tiphelile kungako njengoba sibambisana nakutekwa nalamanye nje mave nakutekwa kulete kuphepha kuzange kuba ngithi sodwana sibakangwane kwaba nalamanye mave labonala ukuthi kukhona nabo kufaka ekhathi nje Mozambique bo DRC bo Lesotho kwabonakala ukuthi baya konke lapho kuyabukiswana ukuthi kungabanjiswana kuthiweni ube muhle kakhulu umsebenzi ne communique yabayinhle yabonakala ukuthi i-region lekusasa lelihle le region lekuvele kubonakele ukuthi ke singethe sakubinza ngilokubona kuphathama kwekuthula hayi nje kuphela la ku region nasesibuka neAfrica ngoba kunemave la kubonala khona ukuthi kuthula kuphatheme bo Niger bo Sudan nemhlaba nawo uyabonakala ukuthi nawo njoba emavele etulu Russia ne-Ukraine nakhona kuyabonakala ukuthi kuvele kunetimbi iSADC ke ithethe iposition yekutheni kito tonke leto tindzawo la khona kunaloku hlukubetana lokukhona ithandaza ukuthi akutholakala likhambi lekuthula lelitawuletsa kuthula kito tonke leto tindzawo kwenele ukuthi ngoba kunema refugees la sagcwele asecitsisaka cishe emaveni le kushoda kwekudla kuvele kuyabonakala ukuthi kuyitsinzile neAfrica kwabonakala ke ukuthi ke kucedza kwaletimo leti ngeke kusithe nje lamave lavele akito letindzaba kepha ke kusita wonke umhlaba nathi lapha kuSADC ukuthi nginawo ngiloyo mbiko lesingawubika ukuthi umsebenzi weAngola awuhambe kahle kakhulu sibuya kahle kuhle bekune siyabonga